Hello mga comic, may fan mail tayo dito ngayon. Babasahin natin. Dear comic, ang ganda ng first episode nyo. Nagustuhan namin. Thank you. Pogi pala kayong lahat. Thanks. Maliban lang kay Zack. Ang pangit niya. Bago to Buenas mga ka-comic, takitin kita otra vez. Gandang tanghali, it's a rainy Sunday noon aquí na Zamboanga. So, aquí na vlog dato nara. Tiyan na kita kung kaya naman introduce para dahan-dahan yung may kilala yung mga members ng Comic Relief, no? So, without further ado, I would like you to meet the Bomber Moran of Zamboanga City, no other than Brad, pasok! Tarantado. Gago. Buenas. Igual si Ronald Bukoy. Uno también na band member before, original member también. And Yakadayo Roadie. Uno también tasakan na dila mga gig before. And so hasta ara ayo pa akal siyempre pa dila. Well, magkwento kita history dahil Comic Relief no yan start before kasi kami di kuy-kuy. Si Zack. Yan kunusiyan kami di kuy-kuy accidentally lang kasi ala kami na UZ Auto Eustachio pa college before na hallway lang. And yan kami classmate tamin di Suyo common friend tamin. Tala mali si Piccolo. Gusto kong kuy-kuy kasi mahilig kami lang ng mga ansina pa pone-pone nombre ng mga hente. So, yan nakal kami yan. Kita kami amigo. Pero nung sabi pa si kuy-kuy kasi sabi lang yung kuy-kuy akala ko ng mga kasi Counter-Strike sina. Gamer. Si Mark tamen antes pa kami mangkunusihan di Mark since high school pa. Ahead yung kunele 1 year. Kasi mo na mental. Yeah. Sorry, akurta. Yatumba kasi, no? Sabi, kasi may kami cellphone holder eh. Kasi lang ang kabitali na Orilla, pasensya lang ha. Siguro si mga 100k subscriber ya kami, kabartya niya kami mga sweldo, baka pwede kami kung mga holder lord. By the way, si Mark kasi ever since high school pa kami magkunusihan na kami di Mark. And before yung Chene Comic Relief, hindi pa nombre Comic Relief eh. Kasi ang start kami ang introduce ko Mark Kuy-Kuy. And then sabi kasi si Kuy-Kuy, kan record ya kami. Alya pa kami ka na Mark Manyalak aka SpongeBob. Yes. Alya kami na Southcom. And then yabla pa kami si Kuy-Kuy, abla alya kita man record hunto kung Boy Kulatnit. Kuy, kono sa puna kay si Boy Kulatnit ha. Record kami mga parokya lang, may pa mga composition. Pero tiyan si Kuy-Kuy composition eh, mga composition siyo, mga rap. Akil Kuy tako da bukal baby when I see you. I see you. Akil yan. Akil Kuy yan, yung kampanya kita kwando yakore kita Supreme Students Council na diato in college. And el Persian buo kami kung na grupo, el Diamond drummer si Henrich. And then si Adonis Basilio, sige pa si kanaton. Alya pa kita na yan session kita, yung practice alya na photo speed Ateneo. Kaya Chene equipment rental lang. 100 per hour. So di among baon na antes. Chipin lang kami kay para pwede lang kami man
man rent ko na kal for 2 hours. Lasang pa kati mga tukada mga tukada, mga parokya ni Edgar. El vocalist di amon si Mark, si Kuy Kuy Ritim, bass, Kasi na burola ya? makingkosa lang. Maasi lang nga kalo, kung may merienda, amo ka di mi roll. Multitasking sila. And then, yan na audition kami na RX Band Breakout. Nuhigat kami drummer actually. So yan, nakilang Kuan gan kel, suicidal Kaskasan ka Oo. rhythm no. Nuhay kami instrumento that time. Si Kuy Kuy lang siya di gitara. Iyo usay pang bass. Akal pa gitara di Mark SpongeBob para bass. So el kuan nila, el title del canción yung audition kami si Set Me Free. Uy, malaki kalaman tutut para hindi ka tulog kay baka kuy ka naton. Abar, noy ka namon sa kaso by next year. So yapikura kami manakil as a grupo ulit. And si Jello kasi ang kunosiyan kami antes pa, grade school. Grade school pa kami makunosiyan kasi schoolmate kami na ISIS. And then si Kuy Kuy pati si Jello magkunosiyan ng Battle City por kaso na Counter Strike. Ano naman ito? Natira po to. Nuhay, gabi tayo mo. Sorry. Nuhay. And then, alya kami una mira kung Jello ya kanta na. Actually, no sabi gani kay sabi gali si Jello kanta. Sabi lang kasi kung Jello antes. Mirabold. Si Jello, ta Mirabol. Ta durmi kung Jello. Sabi kasi tasubilan sila techo dahil akil mga alina simenteryo tawag sila out alina Santa Maria Cementerio. Amo lang kay sabi gani kay Bueno si kanta Yanda kami na Bien upper bueno. kalarian ala ko Michael Kisap Mata. That time siya ni buuban ala, di ba? Yo. Ako, di ba Kelkel? Kaliba po, yes, pantak ni kami kel kasi yes, kuy iyo sabi el chismis kasi makontrobersya kasi te. Di ba Kelkelele? Di mo primo kel. Hindi kel na mo primo Hindi kel kasi Kelkelele. Basta mo kel. Dahil si Jello, nebo lang yan survive. Kusa mo tabla halo Ako mo kel. Takode takis sa todo. Masisira ang buhay ko nito Takis sa todo. Ala kami kung Michael Kisap Mata. Mga si Jello kasi mahilig kasi si Jello po ni nombre Michael Kisap Mata kasi sinan po itang kwento Pero si Michael Kisap Mata. Yawi kami kanta si Jello. So ablaya kami di kuy sakaya kita ko neste kuy kasi nebo pala survive tanana pa di suyo irida. Yan dalil ya. Dablale nebo la ato mayaman daw la antibiotic o kaya daw si suyo irida So yan akalo man shortcut kita para yan na RX Band Breakout. In audition kami. Nuhay kami instrumento. Nuhay kami ni drummer. Actually si Jello, tiyan pa kasi Josepo. Sir ka pa hindi pwede manda-freestyle instrumento Je, sabi mo po ko sa kel, di ba? Bukos, man katya tate. Kusa na tablaw. Amo kel. Imbis ka naman na tatong subscriber Hindi. aki. Amo kel. So Hindi, yan sa kalamon, in audition kami. Actually, doy pa kani nombre comic relief After lang kailan audition, pregunta ka namon, kay paano kay Alto Moira na RX? Si DJ Steph. Anong pangalan ng banda nyo? Oo, ano? Kaya yabla pa primero, why por donde banda band? So, habla si Kuy comic relief ya lang please okay kasi hindi na total hindi mga may expect hindi kita expect makasaka o hindi ba sina at least siya proba kita akalala na first hindi pa ka comic relief Tako na pa bukal ko sa? el nombre di ato nila Wasted Malunggay. Ay tama, Wasted Malunggay na. So the second time yan audition kami saka pa namin. So alegre kami saka problema kuando ito kaya na RX Band Breakout nuhay kami dos kasi busy kita kali. kaya kami ko sa ASEP so kaya session si Randy actually si Randy
cuando yung session le nakel, kung comic relief, so ya kita agat the mainstay as tayo kada member del. Bueno, tanan si Randy ko sa Sepra. And then si Randy kasi tiyan best. Si Randy tiyan ako composition, di ba? Oo. Ako daw kalala kita nakasa di ka na Zach, di ka na kuy-kuy. Après, Auntie, ben in love that you punese. Sabay tiyan ko sa ka. Oh, Sa kanya sa kanya. bulkasil. Hindi, joke lang kel, ha? Joke lang kel, baka habla mo, di ba, rasang kel. Pwede ba tayo sa Sandy Gumpoko? Kasi tadwela di videtras, eh. Sige lang. Entra sila na Claret, Band Clash. Yan yung otro banda. Sakalan taming kumigo para man back up. Yun na. Unfortunately, kel, banda ko na kel. Yan yung bad experience. Hindi na rin mention na ken banda kel. So di la nombre la hindi comic relief sila usa. Usa sila pencil case. So el kwan kel kumo yan to sila kana sila for second place. And then Onda ba kel? ha? Onda kel. Na Claret. Maya. Pencil case pa ka sila kel. Second runner up kami. Second runner up kamo. Kami last runner up kami. Hasta na may di mauban sa na backstage kasi tiyan nga si Kosay pasa na nakalo na si Jello sabi ko eh. Di ba Je? Sabi mo kel? Amo ya kesta ba kami di Jello na kwan na Pasay? Ay hindi, otro pa kel. Amo ya kel, na Claret oo. Kaya sabi yun na Ayala tamen, yato ka. Pero hindi si Jello ya kanta eh bo. No, si Jello ya duty le. And then yaga nagakamo, di ba? Hindi, ano kami ya? First runner up. First runner up. Second Amo ya place. tamen kailan El Laganala na Ayala, kanda Marvin. Kanda Marvin kel. El Florata. Si Marvin pa pagaling. Binakali ko Marvin. Si Marvin kasi, sabi kasi autistic sa si Marvin. Hindi bro, malabin ha. Si Marvin kasi, ben showmanship at sila. Men real. Kada tuka, chine sila mga disiyo. Pakulo disuyo. And then, chine utok di sumano. Chine brain. Kasi si Tatuka le, grabe. Pati one time tamin si kami ka na Jello, iyo si Marvin. Yawa kami, hindi may experience ko Marvin kasi maskin uban niya lang tawga basketball kel dogal hindi kami manuban kasi quebrada li tawga eh. Yan start kasi el Chabacano song del comic relief. Actually tan record na kami video la kana kuy na kasa. Si ako daw ustedes tiene kilala uno gordo. Calvo, panansinan-sina ko. Yokel. So, hindi man kami expect na manakalgali bumil kwan kansyon. Actually, ayuda kasi kunel Chabacano man record. Si Tristan Climaco del Prio. LL Kwan, keyboardista del actually batch namin sa Diamond nakal na RX Band Breakout. El nombre dila before Prio, Euphonics. So, yung kunosiyan sila di Kuy-Kuy and then ayuda si Tristan Climaco na man record. Ala na tetuan. So, balil outcome. Do una kaya si sali na radyo del Killer B. Chilbersley. Killer B. Chilbersley. El Canción. Quando? Hindi pa. Hindi pa ba? No, ito. El first release del Damon is daton el No Hay Mas. No Hay Mas gali. No Hay Mas. Baka lego no hay mas siya kumida la ka na DR no. Di happy birthday di ha. Happy birthday. Shout to DR. Pati happy anniversary ko na 3 kilyon. Happy anniversary. Anyway, bila kita ulit. Ala na Killer B sa sali. And then mucho man tao eh. So tan okay at amen. And then yung imbita ako ng banda to ka eh. Hindi na itakurda doon. Hindi kasi that time kasi, pandi gradwa kami, si Mark kasi tatrabaho na bangko. So, pati kasawaya kalila that time. Iyo tamin, siniyatamin yung sideline.
So alta pa lang atakar si Kuy Kuy, si Jello, si Randy, si Sheila. Ala kasi sila tan practice na pero na luyahan, di ba? Mm. Diba? So ala ka lang start kabarya pwede man nakal. Kabla kumigo si Kuy Kuy, what if si iyo kasi ta Cynthia yo tan left bleo. Ineta mi porsa di mi cuerpo kasi kere-kere na banda pero al banda no kere kumigo. So bleo da this step aside ja lang yo. Ala si Kuy Kuy. Book si kusara si Eboy Alaman buska gig ka namon. Road manager. Oh. So una ka che pwede kanila dali. Ayan front act sila ko na Sponge Cola. Del Smart cuando Oktoberfest Fiesta Pilar tamin na kina Sambuanga. Alikil na Na Sa'yo? Aki na M-Core. na M-Core vacant lot Kaya pa ko? Kalyayo. Talaga. Kalyayo. And then, pwede tamin yung kanila dali till na mini concert na Don Pablo. Alya. At akal tayo malya gabili mga estudyante. Bien, bien. Sabi ka nila, uy, feeling parang deberasan artista ka. Mancheco ustedes el no hay más na Don Pablo. Talyalegel. Talayo na Aurelia lang. Ne. Lumabas ka dun eh. Lumabas ka na malapit nang matapos yung kanta. Oo, yun lang. Lumabas ka dun. Kasi yung mga tao kasi doon, umaakyat na kasi sa Oo. stage. Wow, Tagalog yo! Balikel, balikel. So, history katakalo. And then, yatsinitamin sila na out of town. na, Shokon. no, Isabela pa. Isabela Basilan. So, acoustic lang kalala, El Talya. Si Jeff, alien percussionist. Kapag si Mark kasi na bangko no pwede daw eh. Si Jello tinakalala trabaho na ahente legal Sansel. Sa cellular. Oh, yanda lang kami sa Kalkuan motoralya na Sansel. Yanda po ni nakasa. Actually tiene palimuta kundi sa kalila eh, ne budi perto. Kasi dea ka na mo kuan nil lancha paralya na Isabela. And late kami, kabariamenta pa si Jello, cool pa daw, di mo kayo pa daw tada. So yan na kami liya, okay kami na crowd ala, gabi kami kilala eh. Kaso na kami video liya. So, hasta yan na kel, for how many years pa yan bumel kuhan niya, entra mga otro kansyon, adisyo kansyon, nisisita. And, hasta yan kaya busy todo eh. So, thankful ara. Ibiraya kami ulit. Mga viejo ya kami. So, este vlog, continuate kami. So, every vlog, mira ustedes kami junto dos. Yun na. And then, every time na akalo, remember yung mga de antes pa. Especially at gani ya mandang migo ko karga sound system na tetuan. And then binkansaw kat kita kay volve kita kaminando lang pagka kay komedo kami narabas. But ni pa trouble. Pero no hay gacho que traga el huevo sincero abre como claro. Cuando ta Cynthia chene ko sa tapasa. Ya si jutay con el huevos. Tako may hinay kasi kamo maarte mucho pa kamo kwento. Kaliente ka taming gats kang sagel. Kasi hindi mo tasinti. Chene ko sa tasinti. Chene tawilan. Sina. Chene ako kay patyon ta mga Bisaya karon. Hindi na makal. Patyon ta mga kupal karon. Sina. Sir, uban siya di miyo. Plok! So, salya kami. Hindi la bat. Hindi la lugaw. May pasila ka ba? Yung busog ya. Kaliente. Yung kabaw ay kume. Malo nila ka, malo pa di akong kami sa stabal ha. Evolve kami, busugyo sila, kunambre, malo pa kabesa. So, masaman? asi kita. Lagi natin by the video, next, lagi kaya oh.
ba siguro mambisit kita ko ng mga Mm. antes mga member del mga kumo si Neil del Badgrass baka pwede kita mang Numanay sa vlog, Ay, sorry, para sorry. surprise, no? surprise na. Para meron silang abangan. No. Basta kan mga antes unto na RX band breakout. Numanay habla. Basta kaya. Kisyo kong buhara. Pero mo kiss kita dos. Basta wait, wanay. Basta keep on supporting this. Tira buto. Nay ba ako sa ba? And like and subscribe po ng video. So again, gracias na todo. Thank you na support. Wala na unto kita pirmi. Na bye con Diyos. So, kaya Brad, no? Mga ka-comic, asakyalangan na kami. So, yun, dahan-dahan yung nakikilala yung mga member namin ng Comic Relief. Inapunta kami ng gabi. Isipin mo, gabi na. Pero alas 12 pa ng tanghali. Parang gabi lang. Oy. Pero nabuti raw tot. Okay. So, mga ka-comic, komikeras, sasakyalan Kaya ulit. kansaya ka namun din ako, Chen. May pa syempre kami kome. So, Usually, actually, el plano de este, anda kami para na Arnold's Burger, kome. Kaso ay pursigi. Kasi nung kaya sa salad show auto, kay ulan. Kaya sa Olympia. So, sakripisyo yun, dumi motor. So, books, basta kailangan na kita. Para Kaya na kita. next time, abangan nyo yung mga next vlog And namin next dalawa. gali vlog, baka di Jello, ya. Oo. Espera kita, Kel. Balik. So, abangan nyo yung mga activities ng mga komikeros dito sa Zamboanga, sa Manila, si Kuy, si Jello, si Jeff, si Marvin, at yung mga the rest of the members of Comic Relief. And please don't forget to subscribe and Like. click na notification bell button para lagi kayo updated sa mga bago namin videos. So, pakita mo, Kuy. Don't forget, Comic Relief Dash, Zamboanga City. And yun. Thank you, Brad. Parting shot. Ano ba? Ano ba yung paborito mong ulam? Start with Stupaw. letter. Start with the letter S. Kosagel! Si Jello lang yung malaster. Rock and roll to the Yeah. world. Bye. And next time, see you. Ay, buti na utot. My God. Goodbye!